Gost trećeg dnevnika je Elmedin Konaković, premijer kantona Sarajevo. Gospodine Konakoviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu i hvala na dobrodošlici. Evo, kažete nam šta će biti vaš prvi potez kao kantonalnog premijera? Prvi poziv bit će sazivanje kolegija pa redovne sjednice vlade na kojoj ćemo početi da radimo odmah onaj dio posla koji je moguć u prvim danima rada vlade. Dakle, ministri koji tek ulaze u vladu, malo kvalitetniju analizu ovih informacija i podataka i stanja u ministarstvima u kojima nisu imali, sa kojima do sad nisu imali susreta, a mi koji smo duže u toj političkoj formi, dakle kao zastupnici i kao ministri, možemo malo konkretnije već po nekim određenim pitanjima. Jeste li vi zadovoljni izborom ljudi sa kojima ćete raditi? Bilo je primjedbi na određena imena, evo konkretno ministra kulture. Jeste li vi zadovoljni i vjerujete li da su to ti ljudi koji mogu dati najbolje u ovom trenutku kantonu Sarajevo? Politički procesi u Bosni i Hercegovini vode se na način da politički subjekti delegiraju kandidate. Ja kao premijer nisam imao utjecaja na njihov izbor direktno, ali po mojim prvim kontaktima i načinom razmišljanja ljudi sa kojima sam razgovarao, sa svima sam razgovarao, dakle radi se o skupini ljudi koji su uglavnom dolaze iz nekog realnog sektora, nisu ljudi bez zaposlenja, dolaze čak i na neki od njih na niže manje plate, neki koji su u realnom sektoru napravili neke rezultate, konkretno i ministar kulture i sporta. Dakle, vrlo hrabro se hvataju koštac sa problemima i ono što u početku mene raduje jeste njihova volja, entuzijazam i hrabrost da se bave ovim poslom. Za očekivati je da procese ne poznaju baš najbolje ili bolje od onih koji su to do sada radili, ali po onome kako ja sada doživljavam ovaj sastav vlade, kod mene kao premijera svi oni imaju bezrezervan kredit u prvim početcima i u prvim fazama. Ukoliko primijetimo da neko od njih eventualno ne može ispuniti ili odgovoriti zadatku, naravno moguće su i određene zamjene, ali za sada ti ljudi zaslužuju i povjerenje i mene kao premijera i građana kantona Sarajevo i trebamo svima nama dati neko vrijeme.